بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كتابي بردسم كتابي الأذكار أذكار إمام النووي يكل كتاب زورنا يا بكان إمام كتابي كيبو كردينوا باسان كيبو كردينوا باسي مردنو شوازي شوردني مردنو أو ذكرانة شين كإخواني كم كتابي ذكرى قشتوية السر أويك شو ذكرك للنواج لسام مردو أخواني كان محاضريك أو باسكين أفرمي باب أذكار الصلاة على الميت أو كسي كان نواج أكا لسام مردو شو ذكري أخواني شون أكا أفرمي بزانا نواج لسام مردو فرض كفاية غسل كردنو شوردني كفن كردني دفن كردني شي هر فرض كفاية وهذا كله مجمع عليه أو إجماعي لسرك هميان فرض كفاية سواء شوردني مردوكا كفن كردني نوج لسر كردني دفن كردني أي باشا أم فرض كفاية بچن كزلا أشي فرض كفاية مردو بچن كزلا أشي أفرمي علماء مذهبي خومان اختلافيان هي أصحي قسل مذهبي خومان أو تويانا بيكس لا أشي هندي فرمي أنا بدوكس هندي فرمي بسيكس هندي فرمي بچواركس يعني بيت شواركز نجي لسرك إنجا فرض كفاية كمان لسر لا أجي إنجا أجر بجماعة نجيك كان بتاك تاك بيكن كيشنية مهم شواركز نجي لسر كردبة إنجا أو رأيك ورأيش من هي لما زبي خم أنا بيكز لا أجي نجيك شوانا أفرمت شوار الله أكبر تيا إلا أبي أو شوار الله أكبر كردبة وكو شوار ركعات أول اگر سي الله اكبر كين نوجك بطالبته الا بتشوارك اگر بينج كرد اي بطالبته يعني ركبنا بشاي خوتان نجي عشاء شوار ركعاته شوار الله اكبر اگر سي ركعات كاسيك نوجك بطاله شوار ركعاتك نكردو بلام اگر بينج ركعاتي كرد احتمال حل وشاره سريكي احتمال ام كسك بينج ركعاتي كردو بس سجدەیەکی سەهو مثلا ڕزگاری ئەبێ بۆی ئەفەرمێ ئەگەر هاتوو لە چوارەکە کەمتری کرد نوێژەکە بەتاڵە بێت سێی کرد و سەلامیایەوەیتە قەرەبووی نییە ئەبێ سەر لە نوێ بیکاتەوە ئەی ئەگەر پێنجی کرد ئەفەرمێ ئەگەر پێنجی کرد دوو قسە هەیە لە مەزەبی خۆمانە قسەیەکیان ئەڵێ بەتاڵ ئەبێتەوە قسەیەکیان ئەڵێ بەتاڵ نابێتەوە باش ئەگەر کەسێک مەئموم بوو لە دوای ئیمامێکەوە ئیمامەکە سیانی کرد ئەو نوێژی هەمویان بەتاڵ بووەتەوە ئەگەر ئیمامەکە پێنجی کرد پێنج الله ئەکبەری کرد ئەم مەئمومە چی بکە لە دواوە طبعا ئەمە یاسایەکمان هەیە لە فقهی هەڵە لە نوێژە سەهو لە نوێژە یاسای خۆی هەیە لە فقهی ئیسلامیە بۆ نمونە من لەگەڵ ئیمامێکە نوێژەکەم تەحیاتی دووهەمی لە چوارەم ڕەکەعاتە خوێند و ڕەک هەڵسایە منیش سوور ئەزانم ئەوە غەڵەتە یان تەحیاتیشی نەخوێن هەر ڕێک لە چوارەم ڕەکەعاتە هەڵسایە بۆ پێنجەم هرچی هاوار کرا سبحان الله سبحان نهاتو طبعا تو واجبه لسر الغلطه كان شوين امام كوي الغلطه واجبه لسر شوين امام كوي بون امام لركعتي دوهما للسنتكيه مثلا تحياتي كم نخوان هل صاير امام نبي بقرته تو واجبه لسر حصيته لقال يا بر اي اجر لحليك زقي اوايا هل صاوب بين جميع الركعات تو تشيك دوش تدبوها يكي كان بوت هي نيتي مفارقة بيني شون بوت هي لنيوي نوجا بيوندي بكي بإمامه بوت هي لنيوي نوجا واز لإمام بيني لما زي إمام شافعية أبوش كيفيته نيتي مفارقة هني باش جاء بيته ولا إمام اعتيادي خود نوجي خود طواو كي تحيات أخواني وسلامة ديته أشتواني كان نيتي مفارقة هنا لإمام لشوێنی خۆتە دانیشی تەحیاتە خوێنی بەڵام سەلام نادەیتەوە چاوەڕێ ئەکەی تا ئیمام ئەگاتەوە سەلام ئەداتەوە سەلام لەگەڵ ئیمامە ئەدەیتەوە هەردووکی بۆ دروستە لەم نوێژی مردووەشە بێزەبت ئاوایە ئەوە الله ئەکبەری چوارەمە کردووە ئیمام الله ئەکبەری پێنجەمی کرد ئەتوانی یەکسەر نیەتی مفارقە بینی خۆت سەلام بدەیتەوە ئەشتوانی چاوەڕێکەی تا ئیمام ئەگاتە سەلام ئەداتەوە لەگەڵ ئەوە سەلام بدەیتەوە بە هەمان چش بويا أم بابتي بدريجي أفرمي بدريجي أو أم باس كردوا لشرح مهذبة مجموع إمام النووي كات شرح مهذب إمام النووي كمال كتابي زورنا يا به إلى مذهبه شم منهاج إمام النووي شر روضة الطالبين كقصي همو أواني قدماء بيش خوي همي جورج داوة همو اللي كو كردوا يان مجموع إمام النووي مثلا شرح مهذب
کە زۆر بە تەفسیل مەزەبی باس کردووە ئەگەرچی خۆی هەمووی تاوا نەکردووە مهم ئەوانەی کە دوای خۆی تاوایان کردو هەمووی بە شەرت و شێوازی ئیمام تاوایان کردووە مهم لەوێ ئەفەرمێن بە درێژی ئەوم باس کردو سنت وهایە ئەشتوانی ئەڵڵاهو ئەکبەر دەست بەرز نەکەیتەوە لە ناو نوێژی مردووە بەڵام سنت وهایە کە دەستەکانە بەرز کەیتەوە لەگەڵ هەموو ئەڵڵاهو ئەکبەرەکە اینجا دەستەکانە بگریتەوە صفەتی ئەڵڵاهو ئەکبەرەکە چۆن لە پێشترا باسمان کردو بە تەفسیل ئەڵڵاهو ئەکبەرەکە نیەتت چۆن بێ لەگەڵیا چۆن ئەم کەلیمەیە ئەڵێی وشەکان چۆن دەرئەبڕی هەموویان بەم شێوازە ئەفەرمێ عەینەن لێرەش هەمووی وارد ئەبێتەوە لە صفەتی نوێژە بە درێژی باسمان کردو ئەڵڵاهو ئەکبەر یا درێژ ئەکرێتەوە یا درێژ ناکرێتەوە ئەگەر ئەڵڵاهو ئەکبەری تەحەڕومە درێژی ناکەیتەوە ئیلا مەگەر کەسێک نیەتی بۆ تەثبیت نەبێ ئەو کاتە درێژی ئەکاتەوە لە بینی ڕکوع و سجودەکانە کە ئەڵڵاهو ئەکبەرەکە درێژ ئەکەیتەوە ئەڵڵاهو ئەکبەر تا ئەچیتە ڕکوع ئەڵڵاهو ئەکبەر تا هەڵەسیتەوە وەکو ئیمام باسی کرد بە درێژی لێرش بە هەمان چەشن ئەڵڵاهو تا دەسەکەت ئەگاتەوە شوێنی خۆی عەینەن درێژیەکەیتەوە هەمان ئەو شتانەی ئەفەرمێ لە پێشەوە باسم کردووە هەمووی عەینەن لێرەشە بە هەمان شێوازە بۆ ئەڵڵاهو ئەکبەرەکە ئەو ئەذکارانەی کە لەگەڵ نوێژی جەنازەیە ئەوترێ لە بینی تەکبیراتەکانە چییە یەکێک لەوانە سوورەتی فاتحە ئایا سوورەتی فاتحە کە تۆ مەسەلەن ئەوە نوێژی مردوو ئەکەی ئەڵێ ئەڵڵاهو ئەکبەر نیەتە هێنی نوێژی ئەم مردوو ئەکەم ئەڵڵاهو ئەکبەر ئایا ئەڵێ مەسەلەن وجهت وجهي الذي فطر دوعای استفتاح خوێنی ئایا أعوذ بالله أخواني إن جدوي الله بسم الله الرحمن الرحيم يا يكسر راس الله بسم الله الرحمن الرحيم ودس بيكي أعوذ بالله جناكي آية سورة بدواء أخواني يا تنها سورة فاتحة أخواني إمام ليرة أمان وباسك بدريجي أفرمي لدواي الله أكبر يكما وسورة فاتحة بخوانا لدواي الله أكبر دوهم صلوات بدا لدواي سيهم دعاء كبو مردو بشكترينك ويقول اللهم اغفر له بس شتيك كلمة ناوي دعاء به لدواي چوارەمینەوە هیچ ذکرەتیە واجب نییە سنەتە هەندێک ذکر هەیە لەو دوعاڵێ باسی یەکەم و دوای سەلامە دێتەوە تەواو ئایا سنەتە تۆ بڵێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ئەڵێ اختلافی تەیە لە بینی مەذهبی ئیمامی شافعیە اختلافی تەیە دوعای ئیفتتاح بخوێنی یان نەخوێنی لە دوای الله ئەکبەری یەکەم لە دوای فاتحە و ئایا سوورەتێ دوای فاتحە بخوێنی هەر اختلافی تەیە سێ ڕەئی لە مەذهبە هەیە ڕەئی یەکەمیان ئەڵێ هەر هەمووی سنەتە بو اگر ما وصايك بيني مثلا استفتاحي شيخين دو اعوذ بالله شكر سورتي يجي بدايه فاتحه خين بلا تو اسايبه راي مذهب هي لسر هرسيك هنديكش فرمانا والله سنه بس سورتي فاتحه خين يكسر بسم الله اكيد سورتي فاتحه خين اعوذ بالله جناك سهم يعني اوان اصح افرمي السنه وهي اعوذ بالله بكي بلام وجهت وجهي ناخواني دعاء استفتاح ناخواني وهروها سورتي لدوي سورتي فاتحه ناخواني امامنا يخوي امي بباش عليك وت الله أكبر أعوذ بالله بك سورة فاتحة بخوانا اتر سورة بدوا نخواني لقال إشياء وجهت وجهي مخوان وتتنها سورة فاتحة أخواني لسر أصحي أقوال لمذهب إمامي شافعي مسألة آية لدواي سورة فاتحة هل وكو نيج بلين آمين يا نلين أفرمي أصل وهاي وسنة وهاي كإنسان آمين أكا لعينا شون لنرجع آمين أكا لدوي سورة فاتحة عينا آمين أكا أفرمي لصحيح بخاري الروايات من كردوه لابن عباس وفرمويتي خوشوي صلى الله عليه وسلم بسر جنازيك ونيجي كرد فقرأ فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب خين بدنجي برجش خين دي لتعلموا أنها سنة ويبزانا كأما بشيك نك أم سنة ما بس يوانيا كأما السنة وكو إمام باسيك يعني أما بشيك للنيش ويفير بن سورة فاتحة بخير أفرميه أنها من السنة فيكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر لا سنة ابن أبو داود هاتو أبو داود واي فرمويتي أم شيء من السنة ما بس يوانيا السنة به ما بس يوانيا أم فرمايشتا برزكاته ولا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أصحاب مذهب خومان وتويانا سنة وهايا بدنجي نزم سورة فاتحة بخواني أجر بشوان يجك كي يا برجع بك هر سنة وهايا بدنجي نزم بخواني أوش مشهور لنا مذهب إمام الشافعي بلام قولك هي على أجر يجك بشوا كرت دنج برس كرا وأجر برجع كردت
دەنگە کەسکە هەروکو نوێژەکانی تر چۆن نوێژەکانی تر مەسەن نوێژی نیوەڕۆ و عەسر بە دەنگی نزمەکەین لەبەرەوەی ئەکەوێتە ڕۆژەوە نوێژەکانی ترەکەونە شەوە بە دەنگی بەرز ئەفەرمێن نوێژی مردوش بە هەمان چش ئەم بەشە فقهی نوێژی مردووە کە ئیمان باسیەکە ئەمە بڕێکە لە فقهەکە کە ئەم شەو باسمان کرد هەتاوەکو الله ئەکبەر یەکەم و دوای الله ئەکبەر یەکەم چی ئەخوێنی باسمان کردو داوا ئەکەن لە ذاتی پاکی پەروەردگار لێ ئەپاڕێن و لێ ئەلاڵێنەوە خوای گیان ڕەحمەت و بەزەی خۆت بەسەرمانە ببارێنە ئەم کەلیماتانە بکەرە چرایەکی ڕۆشن بۆ ژیانمان بیکەرە چرایەکی ڕۆشن بۆ ئاخرەتمان دەرگاکانی خێر بەسەرمانە بکەرەوە دڵمان ئاودان کەرەوە بە نوری قورئان یا رب العالمین خوای هەموو فەرمایشتێکی پێغەمبەر صلی الله عليه و آله وسلم کە ئەچینە خزمەتی بیکەرە چرایەکی ڕۆشنی ناو گۆڕمان هەموو ئیستیمبات و هەڵسەنگاندنێکی زانایانی گەورەی ئەم ئومەتە کە ئەچینە خزمەتی بیکەرە چرایەکی ڕۆشن بۆ ناو گۆڕەکانمان بیکەرە چرایەکی ڕۆشن بۆ ژیانمان دەرگاکانی ژیانمانی پێ بکەرەوە یا رب العالمین آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوای گەورە لە گوناهی منیش و ئێوەش ببوورێ و خوا لێمان قبوڵ کە